Hello friends, so welcome to my YouTube channel. Then tonight hin say diwi le phone mang hall location iti hall do dham tizu ka hin say din. Just abula kona azon again hin vet pe la video hi interesting din head na byong hidin tela I phone mang khat nong ga ki hall do na thei lampi khat na hena hi chen video hi abula kona phachan anave na thil new cha cha nakat hello na skip hello hoji a hi video ki sei ep ki sei pa hi important jo na ki bol pa hello chi anangai divino nanangai divino ka hin tiamve okay ki pan masang kamin chule bonga hin ka ki pan ka video ho bula kona zone again hin let pe nang ki pa thu ka hin se na ta ka channel la thana hin lung se tan like share subscribe hin bol pe divino hin tiamve direct panutin cha he phone chung chang ma hin cha an he them la kon khana lo mai the kon khana ma le a ume na hin ti dio komena na a lo wa hi le epn lo ham itabang hung do ham chawa chu komena nihin tapi di nong kain tiam ve cha ko na chu kon phone dang nang ho phone model ham khana ko na chu midang phone ko na kahin ve na kahin sim the na ding na chu nihin bol pe di nong kain tiam ve okay direct live again pe den mas pe na sei diu chu le email hai na email hi phone zo si a hi koi nga ya aji chu phone I cho atha hi yong le phone tha hi yong le apps na download na dinga ho ni email nga na email hi ni heading then password hi ni heading iOS a hi yong le Android hi yong le Java version hi yong le chu head anga ya na email hi koi te te nga ya so ka hin head sa masat pen hen cha hi hoya che du ham ti le example la tuan na phone manga tai na phone mang chu na email na head na password na head then na loi pa phone ham khan chun la ding hla na in ko te na u na te ho phone na pa to ho phone na la ding na la ding ama ho phone a chu ip na bol ham te la google a na lut da na phacha na ngai la google a na lut ding cha he google a he lut le chun na pa to ho alo na to ho alo na loi ho chun email nei de na a email chu achung langa he example a che na log out de na profile na lut ding profile na lut jo te le chun laya hin mi ala chun profile noi le han ti ai hung do in tin email chu cha a sa hi la chun thu chu min a lo hi la chun add another email a hi na mi de na add another email na mi ten la chun email ham te la google hi la google na mi ding ten la cha chu na email na password chu aji na hung de na aji na hung din aji na hung chai ten la chun na login de na login ten te ai hung din example a ke a cha he ke email hi pon ke email pa the ka hon na chi phone hi a phone mang pa email a chu chi he na example a phone mang pa email chu cha hin cha he ka email chu ka thun tai na phone mang a phone kaman sa pa a phone sunga email chu cha ka et de na ke cha ten ep call dham ti le find find my device ki ti hi hol de na I hol chai ten ti a interface din chai khat ga se nom chu app song mena app si kaman kha lo hin hi cha chu ka hin sei lo den ai ma app si download na imana le wan chu hi thei mai thei lo mai thei na chu guarantee ka pi thei pon ai wa cha hi phat lo na chu apps mana le na mb ani ding na download non chu ani na lai da na ten le chi apps third party ham i ma cha ki sei thei lo lai na ye chun ahi thele direct google hi iman di no ka adai sa hai na chai find my device I lut dio ilu cha tin te interface de na example a na email na mi le chun na device na phone device model chu hun to de na ip phone na man ham na email chu ip phone na ham na ti chu hun do de example a cha hi ke a hi hung do in realme 7 ki ti yengin ai lo a phone model cha hi lo a hi kha lo na khial the na ten na khial cha ten ti ai hung location no hung pai de na ta location min tu a hi location hi lai don ta ha mai na chai mai to bang chu hen cha chi cha symbol pa hi phone symbol pa cha chilai don ta hi phone umeti aki hin na ta cha cho phone example a message na thok no mong le
na thot the hena ma phone agu a hi le ai lo naman sa hi le naman sa la wan thu chom min agu a hi le chai ipin bol ham ti le anua secure device hi nami ading nami chai ten la chai recovery message elo phone number nami na thot the hena chi device amang pa device a chu na thot ding na thot ten la agu pa ham agu tho hi la wan agu pa chu a hin mu awan a kho le na hin le the na ai lo na hin le the lo hi yong le location a ko na hol do the na location chu ki pin track ki bol hena tela chi zo ten la chun anoi pa he ga het kit le han Azure device ti raf de na example na phone na chu data ai lo le mi ve ding na dei lo thil tam ta na koi kha hi le cha ko na hi na email chu nami ading tem password nami ading nami chai ten le next nami ading nami chai ten le chun na data phone amang pa sunga thil data poimo ho se chu mi mu lo din na dei ho chu abo na phone chu clear na format yang de na ti chu hen tabang chu hin chi alap na chu na find my device cha ko na phone no chu namu the hin cha sure hi poina ami chu phana la chu na hing le the hin ai lo la nang naga mai do yang la wan thu chom hen na na mai do the lo ai lo aman hung pi lo wa hi lo chun langa pasai banga chu na data important ho chu direct na email na pi a na clearing the na clear le chun phone chu i ma cha ma no na thil ho chu amu lo ta na ti chu hen ki pa bula ko na nin vet pe jang ki pa thu kan video hung sawal da na ki sei saw la ki pa eti kan se ki pa